Nisambulo pinaka, nisambulo pinaka na wakanda ni sar chumengo na VTFM Facebook Live, nimbulo pinaka talaga na borong ti kumai, na VTFM 92.2 FM. Bulo pinaka mika. Bulo pinaka, tu may bay. Bulo pinaka tande. Naman bulo siya harata. Already ko na po sorry. Au na naman talaga daw Mikael. Tu may bay na buni way ni manu ngori. Naman to ko Mikael. O Mikael na biokani bi osusu bakal dono na somma te daga nabua inabua. E ruanga na bonu enda na matikina na bonu enda sutukina. Kena bonu enda ndombo kina. Go na somati go. Na somati na side bi tini fustina. Oi. Iyo, eli garabon inabua na mataka sana tiko tale. Kabambulo chikan bi kem na lamani mbasi. Abi atu na mbasi tadi rua ki kem ka sarna bi okani na live stream. Oni do tale takatu na ndendra modengu ni kona kabida ni singa imai. Ni ko ne katini kono ni singa ni pulo me. Da ba bini bina katali tinga bakal bina. Bito ko ni bina kane Baker's Fresh breakfast crackers. Na no masar chiko turang akira marama. Ni ko sala bulia ni kem dom biscuit. Endina. Me kem do ikatalaw na matakala ni mataka. Iyo. Do bulia ka kania ka pa katalaw taka. Gor. Na Baker's Fresh breakfast crackers. Exacto pala chine biscuit ya. Au munta ka sa dutung so sembar sumta kan iso to pole. Dona Matakala ni mataka sa to pole saranga. Iyo. Bekito sa ngunchi biscuit na Baker's Fresh breakfast. La kena tatan guru-guru ya, ko kada mboti ngai lo mamuna biscuit ngo. Vaksine te binakan na kitemu. Kada mboti se Tatan guru-guru kada mboti na kai ngai ko kala rongo. Ena le rongo lo mamu. Bala tena kena binakan na kena malumu. Kera mambulo chiku beir na tambeta bulo men no singni suduni kwa. Nindaro cameraman no singni suduni kwa. Oma kesenreti rua. Oh, belum nak makas telebu. Happy birthday, many happy returns of the day. Oh, ni pina tuan ni na lebu na pingo na pinaka. Kata kena ngara pina bubali. Kiki muni talang na tambeta belum ni kuento talang ni. Happy birthday, yo. Ni sar cuma ngo na kapi pina kani kuah. Abaro tu mbang ngo na mangici me wase vale. Na kena maro ta kena musing sudu. Saba kani ni pinaka. Oh, rongo tu ngor num tu kuna ni Mikael warning game ni tu cuma tu somat. Iya. Au na num saran talang ngon India. Kitu tak patu tu keliu. Ngo na o talang cuma na 90s eh. Right. 97, 98. O 90 siguro, sembra saradi su ngurmi. Ngor o kwena ngona ngani me wore ninge me dakdak. Me tarin ko no bosen sing tar. Hey, why didn't you come to work? Atuno ko, oh, my brother passed away. Iya. O tinga ba into talamado terminal. Why didn't you come to work? Oh, my uncle passed away. Que vengo. Into talamado ba tering kita talamado. Hey, why you never come? Oh, my mother-in-law passed away. Sapo la kung pangan ko no bos ni takada. Enang ngay no mo matiro ko no muli ni bumal ge orin do hebo. Sa auntie, oh my mother-in-law passed away. My brother passed away. Oh my uncle passed away. Enang ngay serang ko pang matiro ke dim do ni bumal sa talin do ni bumal hebo. Kada gale interview do no takada me filter do no from your family members all class re. Na wala sa tulong ng marama pa kanina pinakatsukanin dom na rongo naman tayo ni tukutuk ni bibolingo nandre nga matengo nang kay lusubi ko talamay na pito kundi pinakan ay Baker's Fresh breakfast crackers.